Yesu Kristo míexɔe se be mia dome ame sia ame kple miaƒe ƒomewo, agbadɔwo, amenyanyawo le aƒe kpakple gbe sia miefɔ nyuie le mia Aƒetɔ Yesu Kristo me. Mie le akpe manyagblɔ dem na Mawu dziƒoʋĩtɔ, ame si gave mia nu be miekpɔ ɣleti yeye si nye atɔ̃lia ƒe kuasiɖa gbãtɔ sia. Miegale eƒe amegbɔnɔnɔ biam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le ɣletia me toto me le Kristo Yesu mia Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Le kuasiɖa si miede megbe me, mia nɔvi aɖewo gate ɖe mia ŋuti hena gbedoxɔdɔwo ƒe dzi. Nɔvi nyɔnu ɖeka na franc 33,000, nɔvi ŋutsu franc 1,000, nɔvi nyɔnu ke franc 1,000. Ƒome sue aɖe si le dzrowo de yiwoe nɔa kple mi ɣe sia ɣi le subɔsubɔ ɣeyiɣiwo me le kadede me. Eya nye ɖaseɖiɖi. Evava me be nyɔnua eƒe lãme va gblẽ vevie, anye ƒe 2 nye esia. Wole yevuwo delo, vɔ wobe yewo ɖi tsa le yevo de ƒe kɔwo dzi. Nyɔnua mekpɔ dɔyɔyɔ o. Nukunutɔea míaɖe le Togo afii hafi ye nyɔnua va kpɔ dɔyɔyɔ le. Kɔa ƒome sue ya le akpe dam na Mawu le gbɔgblɔm be luʋɔnye kafu Yehova, eye nu sia nu si le menye la, mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la. Luʋɔnye kafu Yehova, eye megaŋlɔ eƒe nyuiwɔwɔwo katã be o. Ame si toa wo vodadawo katã kea o, eye wòda agbe le wo dɔlélewo katã. Kema wole akpe dam na Mawu woƒe akpedaha enye ha 458, eye wotsɔ franc 300,000 francs tsɔ le gbedoxɔ dɔ me dem. Woawoe nye nu yiwo ɖo mía gbɔ le kuasiɖa me. Mie le akpe dam na Mawu le agbagbadzedzeawo ta. Gale biabiam be ya ŋutɔ nayra mí ale be míate ŋu ayi ɖe edoa dzi. Egbe enye kuasiɖa 4 le tsitretiti megbe si xɔ ŋkɔ be Cantate, si gɔme enye be midzi ha. Nyati si woɖe tso ŋkekea dzi Mawu nyawo me. Ele gbɔgblɔ be xɔ Yesu Kristo dzi se, ekem akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Xɔ Yesu Kristo dzi se, ekem akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Nyitsɔ kuasiɖa si va yi dzi nukpɔkpɔwo de 1,000,000
franc akpe alafa ade kotoku 8 ade billet dze enyi kple billet asieke kpe ɖe Ganaga sidi ɖeka ŋuti. Ame siwo kpɔ gome le subɔsubɔa me woƒe xexlẽme de akpe ɖeka alafa eve bla atɔ̃ vɔ asieke, ŋutsuwo alafa etɔ̃ bla ene vɔ asieke, nyɔnuwo alafa atɔ̃ bla atɔ̃ vɔ etɔ̃, ɖeviwo ŋutsuviwo alafa ɖeka bla atɔ̃ vɔ ade, nyɔnuviwo alafa eve kple ɖeka. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me abe ale yi wòdze le gbeƒãɖeɖe ƒe gɔmedzedze xoxo enea. Egbe enye kuwasiɖa gbãtɔ le ɣleti yeye me, ke ma míele ɣleti me kpedada wɔ ge le nunaɣi si míeyɔna be Silver Coalition. Míexɔe se be mía domamesiame dzra ɖo ɖe eŋuti nyuie. Abe ale si míeɖui la ene, nyitsɔ kuwasiɖa si gbɔna eyae mí katã le hahome míatsɔ míaƒe ewoliawo ava Mawu ƒe aƒe me. Nu sia nu ƒe ewolia ame koe mele mo. Vɔ míawo ŋutɔwo míenye ewoliawo na Mawu gbã. Hafi nu yiwo wòna míewɔ dɔ hekpɔa, míatsɔ woƒe ewoliawo vɛ. Ele ega gome, ele nu bubuwo hã gome. Ke ma nyitsɔ kuasiɖa gbea ne míawɔ nu ɖe ɖoɖo nua, míate ŋu aɖɔli nuwo hã ɖe game gbogbo ɖe ŋutɔ. Koa Mawu na aʋu dziƒo nu na mí, ale be ale yi míeɖoea wòate ŋu anɔ nenema le nyitsɔ kuasiɖa gbe. Ekema míedze agbalẽ kotokuwo mam nyitsɔ kuasiɖa va yi. Ame yiwo mekpɔ xɔe wa, ne míele enu nama wa axɔe. Nenema ke le Mawu nya gbɔgblɔ me, nu yiwo mí dze gbɔgblɔ ku ɖe ewolia ŋutia, mía agayi edzi egbea hã. Ɖoɖo siwo le mía si na kuasiɖa sia, etsɔ dzoɖafie tso ga ade kple afã. Míedzroa Mawu nya me eye tɔxɛ Mawu nya kaka hatsotso me nɔlawo kple míaƒe hafialawo, sankuƒolawo, directeur techniquewo, ehiã labe míeƒoa nu kuna ɖe subɔsubɔa ƒe yiyime le go sia gome ŋuti le dzoɖagbe fiewo míekpe mi ɖe eŋuti. Nyitsɔkuɖagbe ŋdi kpadzi ga enyi kple afã, ŋtitidɔ kple gbedodoɖa anɔ gbedoxɔa me. Le fie kpadzi ga ade kple afã, míagasrɔ̃ nu ado gbe ɖa míebia be mɔkpɔkpɔ yi mena be ŋukpeamewoa nanɔ mía ŋuti le nyitsɔkuɖafie ƒe wɔnawo me. Nyitsɔfiɖa si gbɔna, míaganɔ Mawu ƒe ŋkume tso fiesi ga 7 kple afã me. Míakafu Mawu adoe ɖe dzi, míase Mawu nya eye míagatsɔ míaƒe nyawo aɖo Aƒetɔ la ƒe ŋkume. Kema míekpe mi nyitsɔfiɖagbe fie tso ga 7 kple afã, tɔxɛ groupe musical.
Gbedodora wɔna aɖe anɔ anyi na ɖevi sɔleme wɔlawo le míaƒe nutome ƒoƒua me le nyitsɔ memlɛɖa si gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke 9 tso ŋdɔ ga ɖeka me le akɔɖesewa ƒe hamenɔƒea me. Nyitsɔ kɔasiɖa si gbɔna mele eme o, esi le ekplɔ ge ɖoa, eyae anye nyɔnuwo kple ɖeviwo domedɔ ƒe ŋkeke le hame blibo la katã me, journée de la division femmes et enfants. Kema hena dzadzraɖo wole nyɔnuwo katã kpem be ne subɔsubɔawu enua mia anɔ te. Wote gbe ɖe jeune femme kple Biblia habɔbɔ dzi tɔxɛ. Memlɛɖaviwo kple yawòɖaviwo, miaƒe ŋgɔnɔlawo le mia kpem hena gododo le mia nɔewo dome le subɔsubɔa ƒe nuwuwu. Mie ɖe gbeƒã Aƒetɔ Hũlédé Kanyikoe ƒe ku va yi, si nye mia nɔvi Hũlédé Ayité etoa. Hũlédé Ayitea ele messager de la paix me. Kema ekukɔnuawo ƒe ɖoɖo eyae nye be nyitsɔfiɖa si ne gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke 8 woadɔŋ le Salem Methodiste hamenɔƒe si le xanukɔƒe me. Ne ŋke memlɛɖa gbea, woawɔ eku sɔleme le fi ma atsɔ ŋutilã ayi ɖaɖi le anexɔ. Ku gbeƒãɖeɖe míetsɔ vevesese le gbeƒã ɖem aƒenɔ Inumusa Adzoa ƒe ku. Míanɔ ya enye ametsitsiwo dometɔ ɖeka, exɔ ƒe 105 hafi le dzodzom. Medze dɔ vɔ ɖeɖi te ŋuti koa míeyina ade kplɔ ŋuti ne ɣe sia ɣi le ƒomeawo ƒe biabia nu. Eƒe kukɔnu wɔwɔwo ava eme le ɣleti 9 ƒe ŋkeke 5 kple 9 dzi le ededu me le amla me. Mie edo baba na ƒomeawo katã hebia be Mawu nado ŋusẽwo le ɣeyiɣiawo me toto me. Miedo taflatse na yawòɖaviwo nyitsɔ kɔasiɖagbe va yi ku ɖe megbedomea ŋuti. Edɔ bubuwo va tso eme wɔe be le yi mie susui be egbeawoa decoration eyi ke la nye mlɔetɔ na gbedoxɔa míakpɔea mekpɔ va eme o, gake ne subɔsubɔawu enu fifi la koa wole gakpowo glã gbe ɖe fia ko doa adze egɔme ko kaka míava nyitsɔ kɔasiɖagbe la kema ataroa ƒe megbedome ƒe decoration kpɔtɔekpɔtɔea ye ko míakpɔ le gbedoxɔa me. Mie le akpe dam ne Mawu be míakplɔm le edɔ ya ƒe wɔwɔ me. Míada akpe ne Mawu le eta. Ye míagada akpe ne mia domamesiame hã. Miawoe le dɔ dzi loo. Mawu agayra mi ke. Akpe dadawo le nunana xɔasi si Mawu na mi la ta
Mawu na mia nɔvia ɖewo evi nyɔnuvi ke Mawu le akpe dam na Mawu le eta woƒe akpedanu enye franc akpe ewo. Mawu ɖe mi tso ʋufɔku aɖe me le kɔasiɖa si va yi la me. Nu bubu eyae nye be Mawu na evi nyɔnuvi mi le ƒomea me le kɔasiɖa la hã me kema afɔku be yeadzɔ edzɔ hã Mawu ɖe ƒomea tso eme hetsɔ evi nyɔnuvi na wo. Ke Mawu le akpe dam na Mawu le esiawo katã ta le gbɔgblɔ be nye Mawue eya ta makafui fofonye ƒe Mawue eya ta madoe ɖe dzi. Ƒomea ƒe akpedanu enye franc akpe 15. Sosu ƒome kple ƒome siwo katã de nu eme le akpe dam na Mawu le ale si wòle wo ta kpɔm tso esime wòyɔ woƒe ameveviwo dzoe le xexe sia me la ta tɔxɛ. Eƒe yi míede megbe va yi ƒe ɣleti 5 ƒe ŋkeke 3, eƒe ɖekae nye sia ye Mawu yɔ aƒetɔ sosu amegã abalo Michael, eviae nye sosu Frank le mía gbɔ le afi le sɔe habɔbɔ me. Ame bubuwo sosu ama akuavi, eƒe ke Thérèse, Mesa Kponyɔ Thérèse, amegã Emmanuel, ese do mía dzi kema mía nɔviawo le mía dome egbe hele akpe dam na Mawu le nu si ke wɔm wòle na wo la ta. Woƒe akpedanu enye franc akpe 10. Akpe na Mawu si ɖe mamayɔvi nye tso afɔku aɖe me franc akpe 1. Mía nɔvi aɖe si míeʋu dɔwɔƒe nɛ le kɔasiɖa la me le akpe dam na Mawu le evia hã ƒe ƒe 5 xɔxɔ ta franc akpe 3. Ele evi ŋutsuvi si Mawu na mi eye míehe ɖe go egbea la ta franc akpe 2. Kɔasiɖa ya me ya ɖe míeɖe wo to sɔgbɔ ŋutɔ lo. Ewɔ abe wo su ame 4. Míeda akpe na Mawu le ta. Míanɔ aɖe si nye teƒe ɖeka nɔla míeva yi de akplɔ nɛ. Ele akpe dam na Mawu franc akpe 6, eyɔ ŋkɔ franc akpe 4, ena ewolia franc akpe 10. Le vɔsamlekpuia dzi akpedanu franc akpe 5, le dzigbeŋkeke nyuie ta franc akpe 5 eye akpedanu bubu franc akpe 10. Mina ne mía awɔ ɖeka eye míado gbe ɖa. Mawu dɔmenyotɔ kple nuteƒewɔla, mimenya ale si míada akpea na woe wòadze ŋuwo, gake míeva ŋkuwòme eye míetsɔ míaƒe dziwo na wò be woazu akpedanu tɔxɛ na wò. Eye gawu la, wò dɔla siwo do ɖe ŋkuwòme le enu vovovo siwo nèwɔ na wo la ta, míewɔ ɖeka kpli wo le akpe dam na wò. Nagave mía nu le ɣleti sia hã me toto me to míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Hadihawo
Mɔkpɔkpɔ kple groupe musical woadi ha ɖe wo nɔewo yome.
To maunya eve gbanto le apostolo pe do ome do ta adrelia tso kpekpe blatonvo atolia va se de bladelia di evelia le Petro pa gbanle gbanto me Petro pa gbanle gbanto ta evelia tso kpekpe gbanto va se de ewolia di mina mia dogbeda hena mawo nyawo sese. Yehowa odukɔ le to dzi nye de kuku ƒonu ne míase ne míawɔ wo nya dzi to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Amen. Dɔwɔwo ta adrelia tso kpekpe blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia va se ɖe bladelia dzi. Ke eya la, esi gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔe fũu la, ekpɔ dziƒo gã eye wòkpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la kple Yesu le tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime eye wògblɔ bena, kpɔ ɖa, mekpɔ dziƒo nu ʋu eye amegbetɔvi la le tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Ke woawo do ɣli kple gbe sesẽ eye woxe asi tome eye wolu ɖe edzi kple tame ɖeka eye wotu asi ʋume nɛ dogo le dua me eye woƒu kpee eye ɖasedzilawo da woƒe ɖekakpui aɖe si woyɔna be Saulo la ƒe afɔ nu eye woƒu kpe Stefano si le gbe dom ɖa le gbɔgblɔm bena Aƒetɔ Yesu xɔ nye gbɔgbɔ la eye esi wòdze klo la, edo ɣli kple gbe sesẽ bena, Aƒetɔ, mègaɖo nu vɔ̃ sia teƒe na wo o. Eye esi wògblɔ esia la, eto me dɔ alɔ. Amen. Petro gbãtɔ ta evelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe ewolia dzi. Eya ta miɖe vɔ̃ɖinyenye katã kple aɖaŋuvɔ katã kple alakpadada kple ŋuʋaʋã kple ameŋuzɔzɔ katã ɖa eye abe vidzĩwo ene la, gbɔgbɔme notsitsimatɔ nadro mi vevie
bene miati to me hena xɔxɔ la. Ne mieɖoe kpɔ bena Aƒetɔ la nye dɔmenyotɔ, ame si gbɔ mieva wònye kpe gbagbe si amewo gbe, gake le Mawu gbɔ la, enye nutsatsia kple nu xɔasi sesẽ. Eye abe kpe gbagbewo ene la, miawo hã mitu mia ɖokui wòazu gbɔgbɔmexɔ hena nunɔlanyenye kɔkɔe, bena miasa gbɔgbɔmevɔ siwo adze Mawu ŋu to Yesu Kristo dzi. Eya ta wòle ŋɔŋɔ la me bena, kpɔ ɖa, meɖo dzogbedikpe tiatia xɔasi anyi ɖe Zion, eye ame si ke xɔ edzi se la, ŋu mele ekpe ge o. Azɔ mi ame siwo xɔe se la, enye kpe xɔasi na mi, ke dzimaxɔsetɔwo la, kpe si xɔtulawo gbe la, eya ke zu dzogbedikpe kple nuklikpe kple nudiakpe gbadza na wo, ame siwo kli le esi womeɖo to nya la o la ta. Nu si ŋuti hã woɖo ɖo, ke miawoe nye dzidzime tiatia la, fianunɔla nyenye, dukɔ kɔkɔe, dukɔ si nye Mawu ŋutɔ tɔ, bene miaɖe gbeƒã ame si yɔ mi tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe nuku kekeli la gbɔ ƒe nutsuwɔwɔwo aya. Mi ame siwo menye dukɔ tsã o, ke azɔ la, mienye Mawu ƒe dukɔ. Mi ame siwo womekpɔ nublanui na o, ke azɔ la, wokpɔ nublanui na mi. Amen. Míaxɔ ɖe dzi kple ha 207. Mehiã gbɔgbɔmenuwo be maɖe gbeƒã nya la le Yesu ŋuti na dukɔwo ke, be akpoxɔnu wònye. Ha 207, kpukpui gbãtɔ kple evelia.
enelia le nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ne la me tawi enelia yeƒe kpukpui gbãtɔ va se ɖe wi enelia dzi. Nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ne ta wi enelia kpukpui gbãtɔ va se ɖe wi enelia dzi le gɔmeɖeɖe yeyea me be migana dzika natso miaƒo o. Mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dinye se. Tɔnye ƒe me la nɔƒe geɖe li. Ne ɖe mele nenema o la, anye ne nyemegblɔ be meyina nɔƒe dzrage ɖo ɖi na mi o. Azɔ ne meyi ɖadzra nɔƒe ɖo ɖi na mi vɔ la, matrɔ ava akplɔ mi ayi ɖokuinye gbɔ, ale be afi si mele la, miawo hã mianɔ afi ma. Afi si me yina la, mienya mɔa, eto ma bie be aƒetɔ, mienya afi si yim nele o, aleke mianya emɔ lae. Yesu gblɔ nɛ be nye nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la. Ame aɖeke meva Fofo la gbɔ o, negbe to dinye ko. Ɖe mienyam la, anye ne mienya tɔnye hã, ke tso fifia yina la, mienya eya ma eye miekpɔe hã.
Philippe gblɔ nɛ be aƒetɔ fia fofo la mi ekema esɔgbɔ na mi. Yesu gblɔ nɛ be Philippe, enye sia le mia gbɔ xoxoxoa menya ŋkpɔ o. Ame sia ame si kpɔm la ekpɔ fofo la. Aleke wɔ negagblɔ be fia fofo la mi? Ɖe mexɔ se be mele fofo la me eye fofo la hã le menye oa? Enya siwo gblɔm mele na mi la metso nye ŋutɔ gbɔnye o. Ke boŋ fofo la ame si le menye la le eƒe dɔ wɔm. Mixɔ dzinye se ne me be mele fofo la me eye fofo la hã le menye. Ne miexɔ nya siawo se o la, ekema miexɔe se le dɔwɔwɔ siawo ta. Nyateƒe tututu tom mele na mi be ame sia ame si xɔ dzinye se la, awɔ dɔ siwo wɔm mele la, awɔe wu tɔnye sãa, elabe fofo la gbɔ yim mele. Nu sia nu si miebia le nye ŋkɔ me la, mawɔe na mi, ale be woaɖe fofo la ƒe ŋutikɔkɔe afia le via me. Ne miebia nane le nye ŋkɔ me la, nye la mawɔe. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Enyati ke le ŋkekea dzia le gbɔgblɔm be xɔ Yesu Kristo dzi se, ekema akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Ne exɔ Yesu Kristo dzi se le nyateƒe mea, akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Mawu nyatɔwo ɖe fia be ba le apostolowo ƒe dɔwɔwɔ ŋutinya mea, eyi Pentekoste ŋkekea va eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe kɔ ɖi vɔa, amewo nɔ agbe le hamea me, ye wònyo, ye wòvivi hã, vɔ xaxa ɖe va, xaxa yi va nye be Helatɔwo be ne wole abolo mama, wogblẽ na yewo be ametsitsiwo ɖi, va yi kpɔna Hebritɔwo kple ame bubuwo tɔ gbɔ, eye edzre ma, xaxa ma, edi be ade tɔtɔtɔtɔ hame gbãtɔa me, eye Petro kple amewui ɖekeawo be awɔ ɖe, edzre ma te ŋu va, Gbɔgbɔ Kɔkɔe kɔ ɖi vivia gɔa, edzre la dzo dzɔ ɖe mía dome. Enu yi míawɔ ye nye be ɖe, yɔa alé be na apostolo be nufiafia, Mawu nya gbɔgblɔ kple gbedodoɖa, tutu ɖo yi ke nye gbɔgbɔmetɔa, yɔa alé be nɛ. Vɔ nu yi ke la kpe ɖe ŋutie nye be yɔa tia ame bubuwo adewo siwo ke ɖaseɖiɖi nyui le wo ŋutia, woalé ŋku ɖe abolo mama kple edɔ bubuwo ŋuti. Enu ya dɔ apostolowo ɖa be wotia ame amade mawo dome Stefano nɔ. Vɔ yi ke wotia hã, eganye vevesese na wo detɔ aɖewo, wotia tre ɖe ŋuti elabena woawoe nye Yudatɔ, eye Yesu Kristo ƒe gbeƒã ɖeɖe be eya titso ga ŋuti, eye wòtrɔ zu ɖeɖekpɔkpɔ mɔnu na xɔsetɔwoa, womexɔ edzi se o. Ale nu ka wowɔ? Wotso ɖe Stefano ŋuti gblɔ be egblɔna busunya. Busunya ya wɔe be wokplɔe yi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe yi ke français yevugbe yɔ be Sanhedrin. Eye wokplɔe yi ʋɔnudrɔ̃ƒea, togbɔ be ɖekakpuia wotso ɖe ŋuti ɖekea wòaɖo toa, o, enya koe gasese ɖe yi, eɖi ɖe ase na wo be yekpɔ dziƒo gã, eye yedzo kpɔ Yesua ŋutɔ. Ame ya ku vɔ mi be nya ma vɔa, eye woti amewo me, woaɖe ga be yekpɔe zɔa. Fi ma wotso kufia nɛ be woawui le ema, eye woaƒu kpe. Lɔlɔ̃tɔwo, alea hamea be gɔmedzedze nɔ yi. Eye wobe woaƒu kpe ɖe, ɖekakpui ɖe nɔ fi ma eyɔnɛ be Saulo, eda asi ɖe ewuwu dzi, ye wòlé ame, ye ŋutɔ mewu amewo vɔa elé amewo be awua ɖe asi be mi wui, mi da kpe ne wòaku. Lɔlɔ̃tɔwo, ale
Stéphane kpɔ mawu ƒe ŋutikɔkɔe elabena nu ka gbɔgbɔ kɔkɔe yɔe fũu eye wole gbɔgblɔm na mi be míawo míato Stéphane ƒe afɔtoƒe eye enu yi ke míasrɔ̃ le enya me nye dasiɖiɖi nyateƒetɔe yi ke tso edi vava me. Ne dasiɖiɖi wa tso dzi vava mea, kema nu sia nu yi ke anɔ dzɔdzɔma dasiɖiɖia ayi ŋgɔ. Ana be wòade to eye wòaɖo fi yi ke wòaɖo elabena enɔ anyi ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe dzi, enɔ anyi ɖe Mawu ƒe ŋusẽ dzi eya ye Mawu wɔ to Stéphane dzi. Le nyanyua mea, Yesu Kristo ele eƒe atitsoga kpɔm eye atitsoga le ŋgɔ nɛ le gaƒoƒo aɖewo mea ayi ɖe atitsoga ŋuti. Le nyateƒe mea le mía amegbetɔwo gbɔa apostolo 12 yiwo ke dome Yuda dza dogo le ɣeyiɣi kpui aɖe mea, woawoe ɖo la se nya ya gɔme, woawoe la de dziƒo na Yesu be gavɔ lo atitsoga ya ŋuti bɔbɔe ɖe eye natrɔ gbɔ agbe. Womekpɔ se nya wa gɔme. Oye wole nu xam. Yesu ŋutɔ edze va le didem ƒo na wo zɔ be migana miaƒe dzi na bubu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se ye mixɔ nye hã dzinye se. Fofonye ƒe me la nɔƒe geɖewo li. De mele nenema o la ne megblɔe na mi. Nya kae o. Ame yiwo dza ka ɖe atitsoga ŋuti woatɔ koe woaka ebe eƒu la dogo le ŋutia eva le ŋusẽ dom ebe apostolowo eye mlɔetɔe nye be egblɔ na wo be fi yiyim le kple mɔa tsa wonye toma be adze mate ŋdzɔ tso ye ɖo ɖe yemenya mɔ ɖe yemanya fi ke yim ne le gɔa yedi va gblɔ be yenya mɔa zɔa ye wòbie eya do dzi bie tete ame kpɔtɔewo zikpui ɖewo wole vɔvɔm le ke woabia be aƒetɔ enyateƒe me bɔ yemenya mɔ ɖe gblɔ mɔa na mi. Yesu ɖo ŋuti le kpukpui adelia me be nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la fi yi ke enya xɔ dzo le nye ma emɔ yi ke dzi tom wolea enye emɔ sesẽ ɖe vɔa ekplɔ ame yi ɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe gbɔ yi nana be ake ɖe Kristoa ŋuti. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nye Mawu ƒe ŋusẽ katã tɔ ɖeɖefia le amegbetɔwo ƒe ŋutinya me, la manifestation visible de la puissance de Dieu parmi les hommes. Togbɔ be nuwo sesẽ hã Mawu ɖe eƒe ŋutikɔkɔe fia ame yiwo ke la zɔ eƒe mɔa. Kema emɔ ma ye nye Yesu Kristo ye nana be wokena ɖe aƒetɔa ŋuti ebe nye mɔ la. Nyateƒe la kple agbe la, nyateƒea eye nye Yesu Kristo. Mawu ɖe yebe nyateƒea katã fia to Yesu Kristo ƒe agbenɔnɔ me. Kema nyateƒea afa aɖewo li, gɔmedzedzetɔwo li, yebe de blibotɔa Yesu me wole. Kema ne enya Yesua eye enya ebe nya eye esrɔ̃ ebe nya eye etu wo ɖo nyo ɖa ase nyateƒea gɔme eye nyateƒea ne mi nyea nyateƒea wɔna mi ablɔɖeviwoe. Nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la agbe ka ƒomevi o agbe yi ke Yesu lea ye nye Mawu ƒe agbea. Kema ne ame aɖe kpɔ Yesu la ekpɔ fofo la. Kema fofoa dzena le Yesu Kristo me eye Yesu Kristo ye nye fofoa yi ke womekpɔna kple ŋkua ƒe nɔnɔme kpɔ kple ŋku le xexea me. Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Kema emɔ bubu aɖeke meli o, ɖeka koe li nye Yesu Kristo eye nye mɔ yi ke nye ŋutikɔkɔe eye me Mawu ɖena eɖokui fia le Petro ƒe epistoloa me ɖe eye nye yi ke nye le sesem xoxoa vɔa enye mɔzɔzɔ sesẽ aɖe na kristotɔwo woti wo yome. Roma dziɖuɖua eti kristotɔwo yome elabe womate se gɔme gbeɖegbeɖe be ame yiwo de ka ve na ame yiwo ka ɖe atitsoga ŋutia amewo nava nɔ yome anɔ subɔm o. Kema le Romatɔwo be nugɔmesese nua wole fiƒode xɔm ɖe wo ɖokui dzie ma. Ye ta Paulo tsona yewo va tsona ta la amewo kplɔna amewo xɔna ŋusẽ le fiawo gbɔ bena yeaɖe ga wo. Vɔa Yesu ŋutɔ va do goe le Damasko mɔ dzi ye wogblɔ nɛ be ela sesẽ na wo be natsɔ afɔ tsɔ tɔ nutɔnue. Atitsoga ŋuti nyanyua bometi nya wònye na ame yiwo ke tsrɔ̃. Vɔ mi ame siwo ke woxɔ ɖe agbea Mawu ƒe ŋusẽ wònye na mi. Kema amlimanu yi ke ne le mea yi ŋutɔe la ɖe eɖokui gɔme na o. Kema woɖe eɖokui gɔme na Petro yi ta wòle gbɔgblɔm na eyi ma metɔwo be edze be woawɔ vɔsa eyi ke dze Mawu ŋua eyi ke de bliboa menye yi ke dze agbetɔwo ŋu voa eyi ke dze Mawu ŋua elabe woawo ŋutɔa
dukɔ tiatiawo nye wonye nunɔla ƒome wonye ame siwo ke wotiawo le amewo dome be woawɔ vɔsa yi ke edzea lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me biabia ye nye be leke woawɔ vɔsa kema woatsɔ wo ɖokui na blibo woakafu Mawu woawɔ nyui na ame siwo katã wodo ago eye woakplɔ amewo va Kristo gbɔe eyae nye míaƒe taɖodzinu le míaƒe ɖoɖowo me be míawo míawɔ vɔsa gbagbe vɔsae nye míaƒe nunanawo egbe eye nunanawo dometɔ ɖeka ye nye ewolia yi ke be nya gblɔm míele be le ŋɔŋlɔ kɔkɔea mea eme kɔ be wodze wolia nana gɔme hafi wova di Mose Abraham ame yi ke nye xɔsetɔwo fofoa ye nye ame gbãtɔ yi ke na wolia leke wònɛ o Melchizedek yi ke nye Salem fia eye nye ame yi ke da akpe na Mawu elabena futɔwo le Abraham ŋuti dukɔwo tso ɖe ŋuti bɔa eye woava Mawu tsɔ futɔwo de Abraham si be wòaɖu wo dzi ye ta nunɔla da akpe na Mawu eyi ke wòda akpe na Mawu le Abraham ta Abraham tsɔ ebe woliawo tsɔ va nɛ nunɔla gbe vɔa Abraham tsɔe ne be eye nye nunɔla yea la Mawu tia yi be yeawɔ dzidzimeviwo woanye yayra me ta ne xɔe ame velia yi ke na wolia ye nye Yakob eya minya be didritɔ apasatɔ wònye efi nɔvia be fofoa be ŋgɔgbevi nyenye kple be yayra yo si dzo yina ɖe ninea gbɔ wo ninea enye Laban ka mia me yiwo li mi gakpɔ mia ninewo kpɔa mi bia wo ta se ne mia bia wo ta se be wo fɔ Yakob ya dzo yina ɖe wo ninea gbɔ eye Mawu ɖe eɖokui fia ye wòkpɔ amlimanu ye wògblɔ be ne aƒetɔa ate ŋu kpɔ yi ta yayi agbɔa yatsɔ yi be woliawo katã atsɔ na Mawu Yakob be wɔna ya eyi wòva trɔ zu Israela ye be ɖoɖoawo tɔ de Israelviwo be se me be woana ewolia lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me nenye be mikpɔ fi yi ke ewolia tsɔa yeƒe tɔxɛ nyenye nye be ɖe Mawu be yetɔ ye wònye mati mía gbɔ kema ne nye yetɔ le mía gbɔ ti ma efia be míezu Mawu flula ye ta Malakia ba gbalẽ ta tɔlia gblɔ be de amegbetɔ ate ma flu Mawu ma hã kema Mawu tɔ ma ti mía gbɔ míawo míatɔe la ti Mawu gbɔ eye eme anyo na wò kple wò dzidzimeviwo ame aɖewo susuna be ne kesinɔnu sɔgbɔ le asiwa ye edzidze na ame awɔ menye nenema ye ta etsɔ be Mawu nya yi ke va yi agblɔ be woayra ame siwo da he le gbɔgbɔ mea kema ne gbɔgbɔ wɔ ɖeka kple Mawu tɔa ye la na dzi la dze me na ye la na ase ewolia gɔme eye Mawu ƒe nu wònye ye maɖo la ti mía gbɔ enu velia yi ke ɣla ɖe ewolia nana me nye be Mawu ɖoe anyi be yatsɔ afia dukɔa be woanye nuteƒewɔlawo na ye la fidélité de Dieu Mawu dzi be ne gblɔ nya ɖe wole wɔ ma yato me eye woanye nuteƒewɔlawo abe ye Mawu ene le yi ke yi nana ti dzana ɖe wobe agblewo me eye ta ye le biabiam be nukpɔ agbledede be nukpɔa woame ɖe teƒe amewo woatsɔ ɖeka va yeƒe aƒe mea woawo hã woazu nuteƒewɔlawo ne lã amewo le wo sia ne lã amewo ma wo dometɔ ɖe sia ɖe dzivi ɖeka amewo nutsɔ kpe amewo ebe ablave Mawu be woatsɔ evi ɖeka atsɔ va na ye ne wowɔ dɔ kpɔ dɔwɔmetsonua ke Mawu be nu yi ke woxɔa woatsɔ ebe enua ƒe ewolia atsɔ va na ye lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me nu ka ta ye woatsɔe va Mawu ƒe aƒe me Mawu ƒe aƒe me woatsɔe va eyi ke Israelviwo eyi woɖo Kananyigba dzia nu yi dzɔe nye be wobe woama Kananyigba ɖe eto 12 nu Ruben Simeon Levi Yuda Isahar Zebulon Gad Naphtali Aser Benjamin Yosef Dan woame ɖewo nu vɔ Mawu de se be ŋutsuvi tɔ̃lia yi ke nye Levi be toa la woma anyigba ɖe nu ye ta Kananyigba ɖe teƒe 11 ɖeka yi ke kpɔtɔ nye Leviviwoa
woawo ƒe anyigba ele gbedoxɔ me fi ma ko woanɔ gbe sia gbe eye woaƒe domenyinue ma ye ta Salomo 8 gblɔ be nye domenyinue nye Yehowa eye domenyinu la de nyuiaƒe nam kema ne domenyinu ya le asiwa ase Mawu gɔme eye ate ŋu ati ɖe dzi kema ne wotsɔ ewolia va Mawu ƒe aƒe me ne wotsɔe va na Mawu ƒe dukɔa ele na Leviviwo hã be woana wolia ƒe wolia le adim dedim woatsɔe tsɔna lɔlɔ̃tɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me enu yi gaɖo kpe dzi na mi nye be le Mose be game mi katã minya be yi ke Mose dza xɔ Mawu ƒe sewoa enu dzɔ eye Mose dzo eye ŋkeke 40 kple zã 40 megale gbɔgbɔm oa dukɔa va kpɔ Aron be ŋutsu ma yewo meganya fi yi ke wòyi o be ne wɔ sika nyivi na yewo ne yewoa subɔ na lea míele na míale míakplɔm kakaka eye wòdzo afie ko vɔ eye ko wodze nya bubuwo gbɔgblɔ tso eŋuti ma be yewo megakpe Aron hã ŋɖe ɖo lãme ne ye wòɖo to ameawo ye wòva wɔ sika nyivi na wo amewo dze sika nyivi subɔsubɔ eye Mose trɔ gbɔa edo dziku ye wòtsɔ kpea tsɔ xlã ɖe anyi lɔlɔ̃tɔwo Mawu trɔ yɔe be ne trɔ va yeatrɔ wɔ kpe bubu nɛ Mawu gbugbɔ ɖo ete Mawu gbugbɔ gbɔ agbe Mawu gbugbɔ fie nu eye wòtrɔ va zevelia zɔa Mawu ƒo nu nɛ be yewo dukɔa katã ƒoƒu eye nabia wo be mekawoe di be yewoasubɔ Mawu le gbɔgbɔ kple nyateƒe me mahã eye wòbia nya yawoa Leviviwoe do asi ɖe dzi be yewo ya yewotia Yehowa ye ta woɖena Leviviwo ɖe aga le dukɔa me wonye dukɔ tiatia Mawu ŋutɔ be nuɖoɖo wònye be woatia wo eye woanɔ gbedoxɔ me be woate ŋu asubɔ Mawu le gbɔgbɔ kple nyateƒe me lɔlɔ̃tɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me míkpɔ nu ya le Nehemia hã gbɔ eye Nehemia trɔ tso aboyo me yewo dza gbugbɔ ɖo Yerusalem be eglia enya gãgãgãwoe dzɔ le ɣe ma yi me ezu futɔwo be nya ezu yometiti be nya ezu aɖaŋu be nya vɔ woɖo glia eye woɖo glia vɔa Nehemia ɖo ame sia ame ebe dɔnu ebe ɖe ame yiwo nye Leviviwo ya woya no ku ŋɔŋlɔ kɔkɔea me woade to ye woafia dukɔa woatsɔ nyateƒe atsɔ ɖo dukɔa ƒe ŋkume zia le yi ke yewo gblẽ ŋɔŋlɔ kɔkɔea da ɖi ƒe 70 yewo va tia aboyo me yewo nɔ Mawu godo eye yewo wɔ nu yiwo ke dzro yewoa yewo dze sia wo katã woxlẽ Mawu nya na wo va se ɖe tso ŋdi va se ɖe ŋdɔ ɖo ta ye amewo fa avi hehehe ye woɖu nuwo wotsɔ ami nuwo tsɔ va tso ma yi dzia Nehemia de se be nunɔlawo Leviviwoa wotɔ na nye be woadzro Mawu nya me nu agblɔ nyateƒea na yewo le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔkplɔ te gama mea dukɔa ya ne dzo yi agble nu dzo yi wo be enyiwo kple woƒe alẽwo gbɔ woatsɔ emetsonua va atsɔ nyi Leviviwo siwo ke anɔ dɔ sia wɔm lɔlɔ̃tɔwo kema me kɔ be nunana kpakple ewolia wonye enu yi ke ana be kadede nyuie nanɔ dukɔa me gba eye woage ɖe kadede me kple Mawu ne mi va enubabla yeyea mea enu yi ke Mawu gblɔ to Yesu Kristo dzi nye be nyemeva sea tu ge o ke boŋ wonu wuƒe me va elabena amewo susui be nu be wolia kple nunana be nya nubabla xoxo me be nya ma meka nubabla ye o alakpa ɖeɖe sɔŋe elabe Yesu ŋutɔa eda asi ɖe ewolia nana dzi Yudatɔwo kple Farisitɔwoa nu ka wowɔnɔ wonana wolia ne wokpɔ koklo tsa wonana ebe wolia ne wokpɔ bli tsa wonana ebe wolia ne wokpɔ te hã wonana ebe wolia amagbewo ŋutɔ sukɔni kple tɔwo wonana ebe wolia vɔ nu yi ke dzɔna enye be ne dzre ɖe ɖo wo dome kɔa wotona na wo nɔviwo be nɔfia ma yi tsɔ wolia nya ma yi tsɔ ena ne ma va ne nya kplo miawɔe eye Yesu le gbɔgblɔm be eyi ke wole wolia na kaka wonɛ le woƒe amagbewo dzia ɖe enu yi ke kpɔtɔe nye xɔse dɔmetɔtrɔ kple dɔmekɔkɔ ɖe wo nɔewo ŋuti ke ma Yesu metsitre ɖe ewolia nana dzi va nɔnɔme yi ke la nɔ asi o kafi ana wolia ye mia kple wolia wa mia dze Mawu ŋua ye gblɔm Yesu Kristo le
Woma dro wolia ɖe ta tso kaka zoƒomahe atsɔ va kɔ ɖe afedzi vɔ ale nɔviwo ɖe dɔme kafi ava nɔ wolia nam o. Bɔn zoƒomahetɔ nye me tsitre ɖe wo ŋuti o. Nye me be wolé na ame ɖe dɔme o. Woma lé ame ɖe dɔme kafi ava nɔ wolia nam o. Enu ma gbem Yesu le ma. Be ne dɔme kɔ na wa eye ena wolia mia kple wolia wa miaƒe ʋeʋẽ azu Mawu ƒe ʋeʋẽ hã. Ke Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti be dzɔdzɔenyenye, ŋutifafa, xɔse kpakple nu yiwo ke wole biabiam tso mia sia míalé wo me ɖe asi. Yesu eɖo kpe Mixa be nya dzi be amegbetɔ Mawu gblɔ nu si ke nyoa na wo. Nu si ke wòdi Mawu le nye be nàbɔbɔ ɖokuiwò azɔ le Mawu ƒe ŋkume. Nawɔ nu si le eteƒea. Eye ne le teƒea wɔma eye le dzɔdzɔenyenye kple xɔse ƒe agbenɔma kema Mawu la na be etsi la dza na wo edzaɣi eye wòanya ʋetsuviwo kple ʋetrala le wo agbe me. Mina ne mi katã míatsɔ mía ɖokui abe wolia ene eye míabe nunanawo hã míase me be enudzikpɔlawo míenye. Mawu ɖo tsɔ nua na mi be míakpɔ dzi. Gbe ɖeka Mawu la xɔe le asi o eye maganɔ anyi o. Eya ta mía aƒoƒu nu yiwo ke Mawu tsɔ na mía míatsɔ be wolia va eƒe aƒe me ne míatsɔ da akpe ne míatsɔ doe ɖe dzi eye eyawo katã hena yeƒe dɔa ƒe ŋgɔgbe yi ne Mawu wòakpɔ ŋudzedze le mía ŋuti ne míawo hã míakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le míaƒe agbe me eye míaƒe dzidzimeviwoa domenyinu si ke megblẽ na wo si ke melũna xe oa woasu asi. Neva me na mi nenema le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míana nu Silver Collection kple gbedoxɔnu groupe musical akplɔ mi dzo kple agbe.
Tigbe. Tu quoi, Divier? Tigbe. 500 de cas. 1000 francs de cas. 2000 de cas. 2000 2000. Attends, mais tu as une. Deux coups. Deux chido vivina. N'a pas beaucoup de meilleurs vivina to. Il y a eu beaucoup à. La baille, 1000 francs de cas. C'est ça? 1000 francs. Deux coups. 1000 francs. 1000 francs de cas. Deux coups, 1000 francs. C'est ça? Deux coups. 1000 francs. Deux coups. 1000 francs. Et toi, je vais vous dire. Mina mia dogbeda. Mawu amenuvela mi dak pena o. Elabe esi ekplomito kwasida de kamela. Ega yira de miaƒe dɔwɔɖuiwo dzi eye ne kpɔ miata ne tsɔ kesinɔnuwo do agbogbo ɖe mia dzi ke sue aɖe koe nye si mieɖe vɛ be wòanye dɔwɔnu le wò hame la me Mawu mieɖe kuku. Ve mianu be le ŋkeke siwo gbɔna me miatsɔe vɛ sugbɔ eye nagaɖo ŋku ewolia dzi na mi be miatsɔe vɛ le agbɔsɔsɔ me be ne wòanye dɔwɔnu le wò hame la me ne va me na mi le wò ʋu la ta. Amen. Lɔlɔtɔwo mia ayi mia ɖokuiwo me ado gbe ɖa le Mawu ƒe ŋkume kple ha 282 yibe kpukpu gbãtɔ kple evelia agbexɔxɔmɔ ɖeka hɔ̃ koe li. Yesu gɔmeɖoɖo vavã la koe li. Ŋkɔ bubu aɖeke mele dziƒo te, mɔ bubu aɖeke meli o. Yesu Kristo gbãtɔ kple mlɔetɔ koe na xɔxɔ.
na mi vɔsasa gbagbe ɖeka kple nye Yesu. Yesu Kristo você kuinana na kwa maupe kwa ali Stefano kwa tuvo me fukwe ule mtila lwa ipo bobo le kaka mau Yesu stamona towe imona nyatopela klaga ame iko idisea ava kwa Petro nyawenye dzukotetia nunola nyinyi bukume nyawenye gbogbomoho eta biabe agbenono kataranye vosa gbagbe esi ntikwa doyo nunami nyama lelele akwebe ni bamku Maria neto wa gbenya nami enya ike le mia klombe mia khodi ose fi oke Stefano yo va kula wa ekwere de pi ogwa fukwe me wa na ko wongo gwa ko Yesu ikenya mtikoko ikeja vane le jidempona etowe ebe dina da Petro amike nyama wetu atana mo wa ebe lewo pe gbagba duko tete no la nyenye ko eye nya tu gbogbo emi abe agbenono plus mo subo gada wa nye bosa sike dino mawga gai meke afedira mo no pele jajrando be nyadu nkenke ikeji nya tsomya bo wolia ova nkome jiramiro nyo to nya nye wolia gba nya be susume ko nya be jime na kore nya no oye nya be nuna na o ko nya on to nya zubelele avagbo akpo ejibe nya tireji le nya me le gɔmesese detome edibe mia tire dzi le gbɔgbɔ kɔkɔe be nufiame me be na bla li dzi na mi na nɔ megbe kple ŋgɔ na mi ta mi tsɔ ɖevi sɔleme wɔlawo kple wo ɖeviawo de asiwo me hatsotso ɖe sia ɖe yi ke le hamenɔƒea me be agbe ne ɖo mia me fi yiwo ke mie ge le fi yiwo ke mie tsi megbe lea na be miagatrɔ va emɔ nyuitɔ dzi
enya xexlẽ na zu dɔ kple tsikɔ na wo mi na fia mi nu le nya gbɔ be míate ma tsi ɖe dzi míate ma ade to Mawu gã nunɔlawo hamemegãwo míasrɔ̃ kple mía viwo hamea katã hamevi vovovowo míele asiwo me na míakpɔ Mawu gbagbe la ƒe ŋutikɔkɔe le wɔnawo katã me míetsɔ gbedoxɔdɔ ƒe dzi le asiwo me dem akpe be o Mawu gbagbe ɖe gblɔ na mi be ne Yehowa metu xɔ la dzodzroe tu lɔ le agbagba dzem ele ŋuti wo ŋutɔ tu xɔa na mi wo ŋutɔ wu xɔa nu na mi ne ewɔ ele me la aƒetɔ nu sia nu ayi nyuie eye nu sia nu adze fiato adze gato wo ŋkɔ mee míayi ŋgɔ le wo ŋkɔ mee míavlo le atsɔ de bubu wo Mawu gbagbe la ŋko ƒe ŋkɔ ŋuti akpe ɖe mía nɔviwo ke le kpuiƒe kple dzidziƒe wole mía ŋkɔ sem eye wole asi dem dɔa me ta gayrawo ɖe dzi geɖe naɖe ɖokuiwo fia wo mía amewo ke le agbagba dzem le loa me le Togoa aƒetɔ kpɔ nublanui na mi eye nàxɔ na míawo hã ne míagada le dɔa me be míatsɔ ada akpe na wo Mawu gbagbe Mawu gã míedzi be míado gbe ɖa ɖe míavi sukuviwo ta sukuviwo ke nye ame yiwo ke le dzadzram ɖo be yewoayi dodokpɔwo CEPD BEPC probatoire kple bac 1 míele kuku ɖem na wo be wo Kristo Yesu ŋutɔ le ɣeyiɣia mamlɛtɔ ya mea naɖe ɖokuiwo fia míavi yawo na mi wo nya gblɔ na mi be ame yi ke kpɔm la ekpɔ fofo la nu le nuwo xlẽma nanɔ ɖokuiwo ɖem fia wo bena aƒetɔ no yi dodokpɔa míatsɔ lubablawo agbɔ va aƒe kple dzidzɔ mi ma ƒo avewo vɔa eye míava xɔ dzogbe o avemetiwo ne su míatsa míasi ne míaviwo yi sukua aƒetɔ lãmesẽ ne nɔ wo si gbɔgbɔ aɖewo kple ŋusẽ aɖewo wɔnɛ be ne ɖo dodokpɔa be gamea kɔa ame aɖewo dzena dɔ ame aɖewo gbɔdzɔna Mawu gã womayɔ wo be ŋkɔ le míaviwo ŋuti o dziɖuɖu la nye wo tɔ eye ƒiƒli kple kutrikuku yi ke ƒe agbewo lea naɖɔ ebe fiakuku na wo míetsɔ nufialawo de asiwo me nana gbɔgbɔ nyuie nanɔ wo me dzideƒo kple kakaɖedzi nenɔ wo si be woatu dukɔa eye woana dukɔa nayi ŋgɔ togbɔ be ɣeyiɣiawo sesẽ le gaƒoƒoa me hã de mɔ be wo Mawu vɔvɔ ƒe gbɔgbɔ nase agbatowo dzi eye woawɔ wo tɔsinua bena ɖeviawo nate ŋu anɔ ɖoɖo nyuietɔ me míele gbe dom na ɖe sinodi yi ke gbɔna ta Yehowa Mawu ŋusẽkatãtɔ akpe be eɖe mi tso eto bali tɔsisi kple avetuwo me ekplɔ mi be míase wo Mawu gbagbe la ƒe egbe eye míafɔ nyawo akɔ eye míayi ɖe sinodi yi me ke woati amoderetɔ yeye dzadzraɖodɔ yiwo ke lia aƒetɔ wo ŋutɔ nenye Mawu gã ale yi netia David gbe aɖe gbe womekpɔe le ŋuti o be ame kudoe ko nye ɖevi wònye eye wòle alẽwo yiwo me ye ne yɔe da wo gbɔgbɔ ɖe dzia nenema nawɔe na Togo president ɖe nye hame hã be ame ŋkume nu manɔ anyi o mía detɔ ye nye ame ya manɔ anyi o vɔ ame yi ke dzi ne da wo gbɔgbɔ ɖoa eya natia be wòate ma kplɔ dua woakplɔ hamea ku ɖe nyateƒeawo ŋuti bena míate ma yi ɖe agbetidzidziawo gbɔ edɔ yiwo katã lanɔ to me be míate ma wɔea wo gbɔgbɔ ne dza ɖe mía dzi Mawu gã ne hamea nagbɔ agbe ne ŋusẽ naɖo mía dzi ne míate ma wɔ wo ɖeka ko ƒe lɔlɔ̃nu akpe le ame yiwo ke wole asi ɖem le dɔa ŋuti le yi ke aƒetɔ nena be woto dzo me nenɔ kpli woa woto tsi me nenɔ kpli woa nalé agbe ɖe ta na wo wo srɔ̃ kple wo viwo nanɔ dedie ɖe eye dzideƒo nanɔ wo si be woazu aɖaŋuɖola na ame yeye yiwo ke woatia míade dukɔe nye Togo nyigba nye míade aƒetɔ yra anyigba ya na mi edua kplɔlawo le asiwo me numlɔnyi zamea na dogo le yi ke ne ɖe ɖokuiwo fia apostolowo eye ne gblɔ na Paulo be zamea ame ɖe ɖe ɖokui fia be ne dzo yi Makedonia woayi ɖagblɔ nya nenema nawɔ ne Togo dukɔa be kplɔlawo nye ma na ɖe ɖokuiwo fiawo na fia wo mɔ nyuitɔ dzi woakplɔ dukɔa to bena aƒetɔ míatsi ɖe dzi eye míate ŋu ayi ŋgɔ etɔ̃evi kple ahosiwo ɖekanyitilawo le asiwo me ame yiwo ke wole wobe eveliawo dzi ma wo ŋutɔ natie na wo ame yiwo le konyi fa ma nafa akɔ na wo nade dziƒo na mi ne míate ŋu asubɔ wo akpe be aƒetɔ nese míaƒe kuku ɖeɖewo
katã enya mi wu míawo ɖokui ɖoa na wɔe na mi ne míatsɔ bubu míatsɔ kafukafu anɔ edɔnɔwo le asiwo me ame yiwo le kɔdzi ame yiwo nye míaƒe hameviwo ame yiwo ke menye míaƒe hameviwo na yɔ dɔ na wo ne míakpɔ dzideƒo akafu wo akpe be ne si eye ne wɔe na mi hã wo eɖela Yesu Kristo evuléla kple kplɔla ƒe ŋkɔme mibia wo siawo katã le amen. Le tsitrenu mi na míado míaƒe tɔ ƒe gbe ɖa agblɔ be mía fofo si le dziƒo ŋkɔ ŋusẽ nakɔ o fiaɖuɖu na wo wɔwo lɔlɔm le anyigba dzi si gbe ale si wònɔ le dziƒo na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nugbe la tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí si gbe ale si megakplɔ mí tete kpɔ mo ke ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Mise nuxlɔ̃amenya eye mi xɔ Mawu ƒe yayra xɔ Yesu Kristo dzi se ekem akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe xɔ Yesu Kristo dzi se ekema akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Mawue nye ame si ƒe ŋusẽ le dɔ wɔm le mía me. Ete ŋu wɔa nu sia nu na mí wòsɔ agbɔ fũu ale si míebiana alo nu si míebuna gɔ hã. Ŋutikɔkɔe nanye amatɔ le hame la me le Kristo Yesu me to dzidzimewo katã dzi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Amen. Mía awu nu kple ha alɔfa míanɔ anyi miti ɖeka míase Silver Collection ƒe akɔntawo. Ame yiwo ke wonye ame gbãtɔwo tso gɔmea wodzɔ franc 87,275 37 275 woawoe nye kuɖaviwo. Ame adeliawo wodzɔ 42,000 kple franc 75 42 075 franc wonye memliɖaviwo. Ame atɔ̃liawo wonye ame yiwo ke wodzɔ 46,950 46 950 wonye yawɔɖaviwo. Ame neliawo wonye ame yiwo ke dzɔ 47,750 47 725 wonye kɔsiɖaviwo. Ame etɔ̃liawo dzɔ 49,350 48 525 woawoe nye dzoɖaviwo. Ame eveliawo wodzɔ 59,850 woawoe nye braɖaviwo. Ame gbãtɔwoe nye ame yiwo dzɔ 61,750 woawoe nye fiɖaviwo. Ƒuƒoƒoa nye 3,344,150 kple bio 344,150 francs. Akpe na fiɖaviwo. Mawu neve mia nu lo. Enyo miawu subɔsubɔa nu. Ha alɔfa ne bla 91 kpukpu gbãtɔ kple evelia. Fofo nye wò ma lé ɖe asi manɔ gbɔ le xɔse me. Ame si ɖɔ ŋu ɖe ŋuwò la metsɔnɛ ƒua agbegbe ɖe o. Alleluia.
Aƒetɔ mía Mawu, mie gale bubu kple dodoɖedzi sɔm na wo. Akpe be neɖe mɔ be mienɔ ŋkuwo me eye nenyi mí kple wò gbɔgbɔmenuwo míele tɔtrɔ ge ayi ɖe xexea me, tɔwo míɔ mienye. Nanye mía takpɔla akplɔ mí míato kɔasiɖame dedie le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Akpe na mi lo.